Erizoba nza kureba abantu babiri abazire 2019 byo kwa gatano. Kano mbantabo harimo Eleanor Tomlinson hamwe na Sam Smith. Eleanor amazina gege nyine bamwita Eleanor Mary Tomlinson kandi akazaro 2019 byo kwa gatano rukumorenda 92 nalga England nomuzano wa filmu kandi ntumanye mnonga obiyaza no mfilme yembeta Jack the Giant Slayer omunkumi 2013. Tomlinson bakamzara London atyo wena family ye bafuruka baza Beverly Hills. Tomlinson obyabira kirumuto akashomera Beverly Hills High School kandi she akabari homo shongozi yobayembeta Malcolm Tomlinson kandi na omuzani wa filmu hamwe na namunyanya Ross Tomlinson nawe omuzani wa filmu. Tomlinson akija yazana filmu ebembeta The Illusionist kandi akazana ka Young Sophie yija obyabire kandi ariyo myaka yaro nakura yazana filmu ebembeta Angus Thongs and Perfect Noggings kandi ahiyazana ka Jazz. Tomlinson kandi yija yazana ka Kristen Pro Sabine. Sam Smith amazina gege nyini bamwita Samuel Frederick Smith kandi akazaro 2019 byo kwa gatano kumorenda 92 nawona alga England nomweshongozi kandi nomuhandici webyeshongoro. Tukabanza kumanya omukwikumi 2012 obuyasa omucheshongoro ekibabembeta Lech. Ekishongoro ekyo kikija chaza aha namba 11 UK Singles Chart. Akija kandi nawe yazo mcheshongo chwembeta Naughty Boys la kandi chikaza aha namba yo kubanza omunkumi 2013 omukwa gatano. Omukwikumi 2013 bakija bamnominatinga Brit Critics Choice Awards atyo kandi nana BBC Sound of 2014 poll kandi zona akazinga. Akija yashoza album ebambeta In the Lonely Hour kandi omunkumi 2014 aha Capitol Records omuri UK. Yeje yashoze cheshongo chwembeta Lay Me Down kandi yashoze chindi echwebeta Money on My Mind chaza aha namba ya kabiri omuri England. Album ya kashatu ebembeta Stay With Me ekabe ya mane munonga kandi yaza aha namba yo kubanza na aha namba ya kabiri US Billboard Hot 100. Echishongo checha kana kandi chwembeta I Am Not the Only One chahika aha namba ya katano mahanga gona omuri America hamwe na omuri UK. Omunkumi 2014 omukwikumi 2 Sam Smith bakija kandi bamnominatinga Grammy Awards kuhika mukaga kandi aha Grammy Awards zatano na mushanju omukwa kabiri 2015 akahangura awards ina ezirmu Best New Artist ahabwe cheshongoro Stay With Me, Record of Brit Awards yeja yahangura British Breakthrough Act aha Global Success kandi yahangura na necheshongoro chwembeta Writing on the Wall echibatire omufilmu ya James Bond ebembeta Spectra. Akija hangura Golden Globe Awards hamwe na Academy Award ya Best Original Song kandi akabaho omwana atsinze yobuto kufuna Oscar aine myaka 23. Abantu b'abantu babiri abaziro 2019 byo kwa gatano Eleanor Tomlinson hamwe na Sam Smith.